Yego ndongeye ndagusuje kandi nguhaye ikaze none mu kiganiro cy'uyu munsi ni Waraserutse TV nge nitwa MC Robert. Rero tukaba tugiye kugaruka byinshi ku makuru atandukanye, ariko urabizi ko impande zose tuba turi tayari, entertainment, sport, show and n'amakuru yo yandi yose asigaye. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubabwira byinshi mu byatangajwe na basirikare bari bashimuswe n'ingabo za Kongo. Mu magambo yabo yuje Kiniga ati twahuye n'akazi katoroshye hariya, niba nakita akazi, niba nakita uruva gusenya gusa, hano hantu ntabwo byari byoroshye kandi ni ikintu cyari gikomeye cyane. Uribuka neza mu cyumweru gishize ubwo ingabo za Kongo zari zamaze gufata ingabo z'u Rwanda zirimo abasirikare babiri b'u Rwanda n'igisirikare cy'iki gihugu cyemeza ko baherutse gushimutwa n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'umutwe witwaje intwaro wo muri FDLR. Basobanuye ko bagiyeyo ari benshi nk'uko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyabitangaje kuri uyu wa 28 Gicurasi 2022. Abo basirikare Cobra Nkundabagenzi Elze na Private Ntwari Gade bashimuswe na FARDC ifatanyije na FDLR nyuma yo kurasa za rocket mu karere ka Musanze tariki 23/2022. FARDC kandi yashyize hanze video y'iminota 8 n'amasegonda 35 yumvikanamo ijwi rya Cobra Nkundabagenzi uri kumwe na Private Ntwari batwibazo n'umusirikare wayo ubasha kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu musirikare wa FARDC ababaza ati none muzaho babafatiye. Nkundabagenzi nawe mu gusubiza nawe yagize ati rero badufatiye ku butaka bwa Kongo. Abajijwe abafasha asubiza ati twafashwe n'abapolisi. Nanone yabajijwe interi hagati yaho bafatiwe no kuri rw'u Rwanda asubiza ko kuhagera byatwara byibura iminota 40. Yabajijwe niba hari wabakubise ubwo bafatwa agasubiza ati nta muntu wadukubise. Kopura Nkundabagenzi yavuze ko aba muri batayo ya 115 muri RDF ngo iyoborwa na Meja Gapira. Yongeye kubazwa ati none mwebwe mwinjiye muri Kongo ryari nangwa se hashize iminsi ingana iki? Yasubije ati kuwa gatandatu hashize iminsi 3 rero. Nkundabagenzi yavuze ati none umubare wanyu mwari banga? Asubiza ati twari itsinda ry'abantu 8, turi abantu 8 rero abasirikare bagera ku 8. Uyu musirikare wa FARDC yahise amubwira ati rero urabeshe cyangwa se urabeshya kuko no Kinyarwanda ntaga kivuga neza. Nkundabagenzi yongera ati abandi bagabanyijemo ibice ariko nge nari mu gikundi cy'abantu 8 nibo binjiye bajya mu ishyamba. Mu kugenda bamuhata ibibazo rero uyu mugabo rero yakomeje asubiza ati hanyuma se ubwo urumva ibi bintu biri bugende gute? Nuko rero ahitamo guceceka. Hanyuma arangije ubwo bahita bavuga ko ari FDLR yateye, bahita bavuga ko kandi rero tugomba kuza kureba inkomoko yaho yagiye aturuka. Yavuga kandi ko ku mabombe yarashwe Musanze tariki 24 Gicurasi. Abajijwe aho ayo mabombe yumvaga avugira, Nkundabagenzi asubije ko yavugiraga mu gace ka Rumangabo agwa mu karere ka Musanze asenya amazu akomeretsa n'abantu batari bakeya. Ayo nguko cyane. Ngo rero ubwo bagiraga mu Rwanda bakaba bajijwe n'itangazamakuru, nari mbanje kukubwira ibyagiye rero uko byabagendekeye bari hariya. Rero ku itariki 28 Gicurasi nibwo amafoto y'abasirikare yagiye hanze bagaragara bazirikiye amaboko inyuma barinzwe n'umupolisi. Abasirikare kandi bavuga yuko yari inzira ndende itoroshye ku buryo kugira ngo babashe kuba bahonoka abasirikare ba Kongo ngo kari akazi katoroshye. Ati usibye kuba twarisanze turi muri bari abasirikare ndetse n'abapolisi bo mu gihugu cya Kongo, bwe hariya dushobora kuba twarahure n'ibindi bibazo nubwo bitari bikomeye cyane, ariko twari tumeze nkaho turi umazi ariko ko twageragaho dushobora kuba twapfa kandi tugapfa mu buryo butunguranye cyane, dore ko twari twamaze gufatwa n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Kayo nguko cyane ni amwe mu magambo cyangwa se ibiganiro cyangwa se bimwe mu byavuzwe n'abasirikare bafashwe mu gihugu cya Kongo bavuga uko byari byifashe. Wumvishe kandi ibyo babajijwe n'ibibazo bagiye basubiza. Ayo nguko ndagushimiye. Imana ikurinde, Imana igumane nawe, ndacyahari kandi acyaguhereza ibishoboka byose kugira ngo amakuru atandukanye kugereho 5 kuri 5. Waraserutse TV.